Yn y gogledd, roedd y ddau dîm syrthiodd ar uwch gyngrau'r y llynedd, y Fflint ac Airbus UK yn cwrdd. Roedd ei bron yn gôl i'r Fflint wedi hanner awr, ergyd Jake Phillips yn tyrannu oddi ar y postyn yn erbyn i gyn glwb. Daeth y gôl agoriadol 5 munud cyn yr hanner. Y sidanwyr ar y blaen ar ôl i'r bêl syrthio wrth draed Joe Williams a'r cefnwr yn gwneud dim camgymeriad i sgoriau gôl gyntaf am y tymor. Dechreuodd yr ymwelwyr yr ail hanner yn gryf, cyfle euraidd i gapten Airbus Steve Thomason, ond y golwr Rhys Williams rywsut yn ei harbed hi. Daeth y Fflint yn agos iawn i ddyblu'r fantais ar ôl i halu Pegram ddangos cyflymder syfrdanol cyn croesi i Josh Jones, ond iargyd yn cael ei arbed yn arwrol gan Keegan Jones i gadw Airbus yn ddi. Llwyddodd y golwr i rwystro Jones unwaith eto 2 funud yn ddiweddarach. Arbediad cryf i lawr i'w chwith y tro hwn. Roedd Airbus yn meddwl i bod nhw'n gyfartal gyda chwarter awr ar ôl. James Davies yn amseru rediad yn berffaith ond iargyd ddim yn gywir. A Davies gafodd y cyfle olaf i Airbus, ergyd wych ond y postyn yn ei nadu y tro hwn, wrth i Lee Fowler a'i dîm wneud hi'n 8 heb golli yn y gyngrair. It was end-to-end towards the end, but it's the worst we've played, I think, at home. But a clean sheet and we've won 1-0, so football's a mad game, isn't it? 3 pwynt pwysig, really. Just i cadw fyny efo Holywell rhwng y curo 4-1 erbyn Bangor neithio, so oedd really pwysig iddyn ni curo'r gêm heddiw. Oedd y perfformiad dim hynna bwysig, ond dim bad first half, athyn ni chwarae'n really da, dyn ail hanner, oedden ni'n gorfod digio fewn a aros yn y gêm, a dwi'n meddwl sy'n ni wedi gallu sgorio dim bach mwy, nid o'n haws iddyn ni. Holywell, Airbus, Mould, ourselves, we've all just to keep winning because I think the way this league is, what I've seen is, especially with Colin Bay last season and Holywell, I don't think you will lose many games of football unless your application and attitude are wrong. And they certainly, Holywell won't have that, we won't have that here, and I don't think Airbus will either. So it could come down to how we take the points off each other. So we said at half-time that we won't do what we do well at all, and they did capitalise on that. We went too long, too early, and it was coming straight back at us. So we had to change things at half time, and in the second half, we've hit the post and created a lot of chances, but it just wasn't to be today.